Berta Happy Arjuitha. Amring irrigation project along Canal Kasalama Wipin Pen Tangkasika Koror Isira Lak Pokep Chopang Lim Joy. West Karbi Anglong Asor Meghalaya Long Kachong Daratum Aking Pen Hem Kewangahut Lang Hem Pialong Medical Check-up Dun. Telehor Dolong Adung PWD Atawarpi Side Bam Kangrai. Bakalia Press Club Ahinpen Kinang Soramay Kangni. Assistant Executive Engineer Kheroni Subdivision Irrigation Angkang Amreng Irrigation Project Aparman Chris Kebra Troxi Aningkan CM Jotson Bay Alangli Hinpen Long A Somte Kangpen Headbok Lapen Kenel Kasemar Chengpon Bonsitame Alangli Atuma Party Remder Api Akaprega Sorkar Kedo Penajok Amren Irrigation Project Akam Ington Kok Lapen Askim Kit Hitangason Chemande Bonsitame Alu Alongke Aningkan Wangta Akam Klemvoy Pusi Paklangpon Lason Thak Taksi Surihini Ra Kretroxi Pen Greener Cap Aningkan Kenel Kasemar Amen Pen Seta Sika Kror Isira Lak Hokep Atangka Contractor Lapen Officer Atum Celang Pet Pen Bangso Atangka Kachopang Lim Joylo Bangso Amreng Irrigation Project along Ke Kenel Kasemar Puke Heglong Damde Setame Amreng Irrigation Project Amen Pen Tangka Kachopang Lim Long Loke Manghumeme Alamlo Lapen Koson Si Kititang Askim Le Kenel Kasemar Amen Kiklang Long Lok Luma Lata Isi Manghumeme Chenam La Silabangso Askim Along Kenel Kasemar Amen Pen Kumada Officer Ma Lapen Kumada Contractor Ma Kechopang Lim Halatum Amen Lang Tarlibom Lang Anchot Kali Alang Litum Ko Ansi Kiklempon Atangka Pai Anta Prabjin Pen Paklang Pondak Nang Jiputa Chirok Togaratum Kehangpon দেখা নাই কিন্তু মানুহৰ যোৱাৰ কাৰণে তো আপ ডাউন কৰিবৰ কাৰণে নেকি তো অলপ অলপ কেন্দ্ৰৰ ওপৰত কাটা দেখিছে মানে আৰু কিটা কাটিছে এটা কাটিছে মানে এতিয়া 1-2 মাহ আগতে নেকি এনেকা হয় 2-3 বছৰ আগত কেনেল বনোৱাটো দেখা পোৱা নাই দেখা পোৱা নাই আমৰেং কেনেল এতিয়া বনোৱাটো দেখা পোৱা নাই ন পোৱা নাই কাৰণ মানে কোনবা জাগাৰো মানে মাটি কিবা কাটিও দেখা নাই তাৰমা আগৰ যেটো বনাইছে যেনেকা আছে তেনেকা থাকিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে একোটো ডিপাৰ্টমেণ্টে আহা নাই দেখা নাই যোৱা বছৰ 2019 ত আহিছিলে চাব আহিছে বুলি তাৰপিছত কৰাই নাই 2019 ত আহিছিলে তাৰপিছতে sabor kane aise bonabor kane bianglong alongta Aam Aadmi Party asong kapang tang lapen jakong kache pharang jia phanpura Pinilam Ding Road 6 kilu Atawar District Jail Adongalong Aam Aadmi Party District Committee asai Hemalong United Farmer Committee amai Phubida Singh Rongpiari Deng Tangkupon Bangso Hut Aam Aadmi Party Karbianglong District Coordinator Mentu Pator Lapen District Committee Chunbang Kartik Bietung Chitong Dunsi Asaimu Pachunpon Bangso Hut Alohia Manpeng Pen Bida Singh Rongpi ke Jaike Karbianglong Arat Kemang Article 244A Henlo Laso joini si Avia Pik Lapen Police Ali Dengjel ke Thap Lapen Anparta Karbiarat Kisung An Angsong Kapali Dampen Kemang Kichun Kebanji Aphan Pachinidun Jengka Pendong Kamukam Adak Kachileng PWD Tawarpi Telehora Dolongadung PWD side bam ingrai pon bomajok kedam kewang garik motor kecileng kecepek akisung nang do bomlo kedam tang penanganan ningkan pen bangso telehor dolong sitami ketang tian takalisi nona bangke toar pia long side bam sitami kang rai pheri mimi lapuson thekpon long bangso side bam kang rai arni dinglo sitami department asor theklong liason si chekrong de la sitong sekot pen kheroni PWD subdivision department atun pen bangso dimlong lenang pabling ple lepute kewang jiarni ke pheri mimi nang dokok tahai puta cherok tokarada tumpen ningjehur jengkha pen popitro kathar news fast Karbianglong Indian Army unit ahin pen pinilang tuk rong pi rong mong beara dapan pini ke chuason lin troxikep sang ata sini lapen dali hai hui ronpon bangso phi alang litu mahin pen rong asorapan sitame lamchap pipon jong si bangso ke sobor do bom lang pulute lapuson keron pa do bom lang putat han anparta bangso COVID-19 ke sopen cepajok thekji aphan ning sibet mate e climate do thek nang ji aphan rong ara aphan than pare tekang Hemtun kachuboche ji aphan pura sikai sihini long jimene pura hempen bar si Meghalaya along an kachongda damlo
Wanta COVID-19 abura joine det piadang kangkir klak ahot hadake doki sung ajoine gari motor kawe ajoine sai jog je akeng pen sitame wangnang koglo lason si alang litum wangbom ahot West Karbi Anglong Langhem P outpost police atum thekdun long pen khangdun si medical check up dun lo laso P2 Langhem P araratum tangka cirung si alang litum aphan an esan pachodun lo Laso P2 Perang Kepen Karjupon Ahot Alang Litum Kacethandun Atengke Hemkonglong Kavedada Joine si Sai Jogje Geng Pen Sitame Wangnang Koglo Alang Litum Bang Serket do Dongkamukam Pen Baithalangso Pusi Cethandun Dongkamukam Pen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong 15 Nong Mahamaya Constituency ke Parlo Borgohain PS Angkang IM Lunsing Teron Arideng Pen Edition Elasang Rong Kepen Pangrumpet Bang Faruket Homra Hini Arara Parman Ration Card ke dola pen kavea tumaphan inuralong sanglin kep asang dali sanitizer heihui kiron pajirpon anparta laso ahot te kirong pi arong along nirmali serdihun asong pen kikim herang kethaka hem setame IM Lunsing Teron Arideng pen inkuteka Dongmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron PDC Chairman Orson Rockpi Senchek Dongmoka pen Teron News Silalo kadam ta iya marong lapula he. Ahe ma building no ma timpitan tela. Setami alang ditum nang chuning rilo je nitum dak self help group isido. Nasi dak muhila tumambang ke bene kam ta chuklen mun thek the akapreka kam ta thika thukulita ha bong andam nai lahai ke sik sakdu. Nasi dang ditum mi chingum dia phan icha dim nang thi kitha. Jingwai masih pini ke la so therang tha bang le nang le tum pang chengoi tu ajoi ne si pini. Kerang athak ahem alang litum ku nili pocket pen ba alang litum nani nani pen rung si ahem tak kim lo. Please step in Phangcho Stationery, Rongkhelan, Dipu, Manja Road, Karbi Anglong, Assam. You will get all types of electrical items, school and office items, stationery items, all kinds of confectionery and bakery products and beverage items. A branded quality of plastic products and many more home appliances are available here. Selected items will get 10% of discount, for example, rice cooker, mixer grinder, ceiling fans, table fans, micro oven, and all types of copies, including long and short, till stock. For more details, please contact 700-2622-843. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Dipu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000-492143 or 8472-039-605. Piniada porpai kepa porpen bukulia press club ahin pen kinang soramai kang nipon bang so mayalong may puradhesham gupta pen mai charipon si mai ke phalam the kongchun bang Lombud Horbora pen Japon si bang so mayalong atul bora Bhuben coach Bhaben coach atum chetong dun si mayalong RDP dun bang so mayalong bukulia press club magazine secretary Biswa Jyoti Hazurika alangli Assam Sahitya Sabha Karbi Anglong aro chunbang kimandun ajok Bokolia Press Club ahin pen Archopon Budhot Inut Anurag Dutta pu camera person abang reporter Amen pen Munit atumaphan ke ther ke ha padopon pu Karjulong ajok Pini pen Radatumpan Alangli pen kapahelogia phan tuning ripon anparta Bokolia Press Club pen Alangli angbong kachirap ave puta Bokolia Press Club pen Mayalong Pangdakpon News Desk Report News Fast Karbi Anglong India angkang pi lockdown kangkir ponajok COVID-19 na keso war pen kache songbom ahut kiduk det arat atum an esan aphan kisung ajoini pini dharamnala mentila arongolong CRPF COJ ni anel arideng sanghan don phok capso se arat atum aphan kapajir pon laso along Karbi Riso Dorbar Regional Committee Maipu Longkiri Terang Karbi Film Society Dipu Regional Committee Maipu Sarsing Ingti Lapen Kong Chunbang Son Sing Teron
MSRP Studio Bitung Atum Cetong Dun si Cerap Ceto Dun si Lapu Kaco Dengara Atum Pen Setame Ningarong Kang Sam Lapen Kaco Ruang Tek Pajir Dun. News Desk Report News Fast Karbiang Long. Wolong komaji along jirpo NGO asong atum mahangkit hekarani katalon pon. Pini bangsel jirpo NGO mahangkit hekarani katalon pon along jai mega ting pen adaba pormalom metang asai hemalong. Song alama maipu Isaac Pangcho intur pon si laso along kong chunbang bidya terona hinpen cerap dun. Laso pi katalon pon amay along bidisar di besor sinar ahin pen cetong dun si aliralon pidun. Mahangkit hekarani paceton dun si pini singhason konstituensi arlong puruyarat Don Tongkep Lapen, Tikok Langso Don Tongkep Iduk Det Arada Tumapan, Sanghan Don Ponsi Radatunta Arnama Hirjumi Hang Pidun Ring TC Mesen Pen, Pachun Pon. News Text Report, News Fast Karbiang Long. Pinya Birta Lansi Pajun Iglong, Gomitang Kardom.